Lai por Yong Pi. Rosia Bhai Thapti. Keso honor Dr. Baskem Marbo Hajui por lek mana kau kandidat MP Yoi. Nyawa Thapti dok. Kau kat benang penting situ ipor lek tebangi katen yo khut sindon yo Presenter Susri Umadu MDC yang nambah di Metro Constituency Wan Kelamu Weu Jing Kelam yang Nipor Shop Berpau sangu Kesingu kebakrawe Yo boleh trakin rat Baai gini keski kebashit kebarang Keski final Keski kebadap terjing Sinyo kemen Bak sinyo muda Nya ai kublai bat kejo por yang sinyo bha Chipkes budan burom jungi Isa berat Marbaniang Ibadai MLA jong kemawai Kublai sibon sa Yang por bugadol jong pi Bak pila palit por Panawan sigini ka program jungi Mentaya sengi Hagani kewaswasi jungi Ngapaniang sinyo baru Bat ai kublai Yei kesa fa'ana Ibadai Dr. Baskem Marbo Ibadai ru i noyalam jong gari bazai benru jungi kamtam bai long menta I kandidat menta ganiga election MP ke Bangsawan ngai kublai ru yagi MDC sangut kebawan menta kasui nadu ima Andrew ma de I kong laya ima soki But ya baru ki perlu kuwan ajan pada jengai kuwan kuminon sa akot siyoba but kublay sibon yung por bukodol gijongpi but kublay sibon yung prensa bahay pi sa kaning tournament gijongi yung prensa bahay but ay kublay ro gijong por yung ginoylam jong ko shnong nadu ilang ba shnong I sekretary shnong I daloy But baru gino yang jong Krishnong di pangamla ban khot kerteng mag program sya Islam ai khubla yupi ban hajo po pedeng sobha yupi hajo poro ngai khublai pedeng sobha ya baru dang sa khot siobha gawan Krishnong per kamtam gawan nabi mentu na saba na nongba bat ni gibi Krishnong but ai khublai khadro ya yupi gipai ba Kiwarwan pencong chat pencong saat jadi niga tournament kurang memang pro berkado walaupun ni baik hadu kan ni hadu chong freestyle cenderung style kendro hitai tapi bidon hi kitbok mohoi ur tai kendro tayo ne hadu okut but kublai lang yo baro khamtame kublai le ya ginong pelai uni tournament di present secretary organization secretary kum hamsa player mko dari betul yang pi kublai sipo na ya pi ni ba pi ginong pelai uni tournament nado ginong pelai hadu giri free naman ini tournament go job nado sedang hadu ni gesngi kini ke tournament depan maneka da pensendur ya ka penmaneka hagenong rim ko ongi kamni emi kitien woong ko sang suk ba kitien iwong yo tang I check snya kom de biang lut lalagi yo tang di singko ajingkia ni snyo ba kumbala biang lut ide daw ni de kitien ako opnile ini tournament apa konsensi yo ai gamet ka par ko check ko tram ni ba ka sport man ka dawai ba Barasi forma ke sport tak lay bantay kena kendro bikin tin lay wong yo century ke chnong ka thau yo century ke ri ke jalla yo century ke ri India ai woro ubi hab century chuai na ki kendro yu ba I do ini kisila ke ki apo Delhi lamaga CJP Cockroach Party
tak wani yui ke bor yang kena kendro pengki win gi gari borok kuwi tengah ini por jiwang betul wa persen duri pi kon kendro lamba di sport iba pi kon kendro tok gelawai yang ke chlong ke thau gelawai yang im lang ke salang ada pi kon kendro ngop pi ke di ke bam aga auria ke tanglang ke im lang salang jak pra go ada lebih kon kendro im bi ke disiplin ke akor ke burong kamta maka sport Kimlang salang bago. Ite daw ngaji mi ligaray pemain liga sport de go iga free by entry ke prize ko kat iwa joy bor. Barsya ko meluang batawa hagani ke tournament dem gina chimenta kawa arpau kende deli kidong lene ki team. Arpau kende deli kidong lene ki team. Bada yoi negasni sesuatu lagi team ke Riyad Selia ke Mogun Phat kemulang nongba bat ke sebab mensuang hidok di tim ki wada poh haga third place bat kamjo ke final bat kermeni wa keni tok kejing sedang yonga upamani tournament nga pediango wa sipong ki duna the chemi bat the yui kam tammo adok ko for ada bakalai bo ini tournament dan sedang kai por exam yang kena hari ini sedang ya wana kejing kerpat yang kena kasnan kasten ongi madi ipori por exam kemud dapat ke sopa team hari jing le akan ke tournament hanrei ni ta yang exam ngarapan mak na pi kon kendro yang ke chlong ke konstitusi jokri upai jing tor exam bon ni kena kasnan kasten cepok nyo uji mentah akan ke tournament baraji tournament agak lang ipor World Cup da bon pediong i da pai ke World Cup let's see bon pediong pi nyo pi one day sini ba chong met thak met pi baraji ipor da ngat ipor rep ipor wir iwa pen man ini ke tournament yang i ko rap tak kajak hanrei kam jing stang am snya do jigremen ini do jing stang ba jing duna hai tu ini hanrei yuti wa hagisnam gu kamat daw yi pen man ka hipor yo biang haga price like a price ko biang but yang mana chopi ikon kendro ko yo bor na yo lat umi ci tournament gu kamat ko he hado ki district ba state level tebat hibi haji pona akan ke por ke tournament yang konstitusi ko au khana bat persnya hobi ki pra konstitusi bro wangagat umayamri ke bol nga hado ni singi dat iyo kaman lepau set ki jersey kemud cakidong bagi skor bagi klub bagi kur lepau set dat sami jersey but let's say am you katuan ni from yo teman let's say now you for yo kate to do ngasnya maya ba hado kate ko open kai di kontrol the chim maganiga luti go lai man guti jong ding stang but ewa lembaga jing chim tayo pi kam ni wana yo bor yo mesti ni ulai sekmat baraji porle ko persia project magani ke chno yong i em na perti ki dong opera po chno ba em go bi ke dong mulang ko ide ka super league hajwai te kani ke dong hani kisama dak chadin em yo go madan wa pura yo praktis ka klub hanraman kena ke tim ko ide ka super league daga jing senyawar ai yang lead MP Toriki de eu madan ha kedong mulang nong ba yo pentre nei pentagan ya tim mulang basa ku men om ne ke siwan na wo tim po nong ba kidong keni kedong ko u Toriki ne rap u yo chna madan keni kedong de yo ko po ha ke third place ha keni ga final ni si final ni ke sngi te ku sibone ya baro la slam da kalam ya form cha takit bok yang ipi baro yo man ki pai yang konstruksi yang yo chat ko tram yo man ki man khan yo dak ko biang ki liang baro but o kre lang he pi kat yo la ibor nei bentau pentha pemiat ik im lang salang haki liang baro sisien biang ku play sijar go epi ku play ya kini yang dak pok sompa baro yo man wan liwan bisibet iwan suk lewan sang yo play ku do yo pi haki liang baro ku play sibon ku play sijar go